I čao drugari, ja sam Dani, a danas ćemo se zezati sa modovima. O da, F4, modovi, ali imam jednu ideju. Vidjet ćete. Ja sam čimpanza ubica. Ja sam hitman čimpanza. Molim te mojom reći da čimpanza može ostati. Zadatak mi je da ubijem onu ženu. Ne, ipak ovog čovjeka. Mrtav. Niko ne zna koga je ubio. Ja trebam upaliti da me ne može ući policija. Da me never wanted. On. Policija ignorira. On. Sam mogu i pucat policiju, ali ona mi neće ništa vratiti. Ja mislim. Ok, zadatak mi je da pregazim ove sve ljude. Majmun! U ime svih majmuna vas gazim. Nemojte bježati, molim vas. Biće mi lakše. Sam te. Sam ga. Vidi. Nemojte bježati, samo se muči. Baš ću tebe pogledati. Budi na podu. Na pod. Tako je, ne može da se digne. I ovaj. Ohoho. Pum, pum. Ja ništa od njih. Ali sam gazio. Ok. Šta bi bilo kad bi mi mogli učiniti nešto glupo? Ko što je... Panza ubica! Skrati ću ti muke. Asam. Ok. Kad bi postoji još jedan čimpanza, bilo bi dobro. Ajjo. Umrite. Ok, čimpanza izlazi iz auta. Mijenja u snajper. Kakva je ovo puška? Ovo nešto slično snajperu, samo malo lošije. Ups. Da. Samo malo. Da završimo. Tab. Sniper. Harvey sniper. I shot. A nije. Hit. I hedara u glavu. Ko je ovaj? Zasluži smetak u glavu. I ti. Opa. Zaslužiš se. A ne, zašto ste tako brzi, ljudi? Bum. Zaslužila ništa. I ti. Metak u glavu. Metak, ja, ništa. I metak u glavu, ništa. Metak u glavu. Metak, nije. Metak u glavu. Sreća vaš. Ubio sam nekoga. Kuda si pašao? Paša. Okej. Kamion. Kebom. Evo. A moraš se brinuti. Kamion. Evo. Pucaj. Tako. Brže umrijete ovako nego sa snajperom. Ja imam osjećaj da će naslov klipa da bude Clown. Majmun killer.
Umri! Tako je. Nani! Zašto nisi umro? Još zamalo. Umri ti u kamionu, moraš umrijeti, ti si u kamionu. Zato moraš umrijeti, ništa. Ti moraš umrijeti zato što si u nekom čutom autu. Ti isto. Op, op, op. Umr. I, o. Ćao, šta ima? Ćao, šta ima? Nema ništa. Op, 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 op. Ništa. Golf. Golf 2. Čekaj, pa sa prednje strane golf. Sa druge, nešto drugo skroz. Ne, nije pojma šta. Sticky bomba. Polako, samo na ovo auto. Na ovo auto. 3, 2, 1, go. Kako se aktivira sticky bomba? Kako se aktivira sticky bomba? Nije. Nije. Opa, opa. V. X, space. D. V. Ja, pas izlazi iz auta ili ulazi. Ne veze. Ajmo baciti krasno. Umrite. Tek sad skontala. Molotov. Umri! To naroda. Pola naroda će da umre. Pola naroda umire zbog... na auto molotov. Evo, ne i ovo. To. Aj, čao. Na tebe ženo. Evo, izvoli. Eto, to stražno. I ti, čao. Ne, ja. Hello. Kamion. To. Ti, to. Autobus. Autobus, ajde. Autobus. Ma daj. I džipko. Gdje si džipko? Samo da se moje ne zapali. Neš da se moje zapali. Imam jednu ideju da testiram. Mogli bi ovo sad nešto testirati? Sad nek to ostane za drugi klip. Pam! To! Pam! Joj, mogao sam odvijeti za nju sad što i hoću. Ne, moj golfa. 2. Pum! Ne! Jao, zamalo. Jao, fulim. Jao. Majmun ubica ide. Snowball. Samo ovo snowball. Grudva. Ja. Majmun ubica u akciji. Okej, daj mi ti. Bum. Umrte. Evo, imam ideju. Ma lijepo vi sami sebe odpalite. Ajde, vatrogasci, sad. Na vatrogasci. Joj, pored vatrogasaca sad. Bum. Yes. Hello. Bojite se. Pistol. Pum! Majmun ubica u napadu. Napad. Okej. Šta ja radim? Molotov. A ne, snowball. Molotov. Ajde više, molotov.
I brzo će, evo ga molotov. Tako idemo sad do vatroga. Gdje imam gdje? Visoki skok! Uz molotov! Yeah! Uhu! Ovo je bio skok. Bum! Ćao. Ha? Kje? A, ko smije ovo proći? Ko smije ovo proći? Ovo je prošlo. To je čudo. Evo pa koga zahvati, to je, on je loš. Sigurno. Ovi će pokušali proći. Kakva loša sreća. Da, mnogo loša sreća. Mnogo loša sreća. Šta? Kako sam umro? Malo i dalje nemam, ali mislim da ću imati. Ok, ovo adat. Weapon, eksploziv. Ne, vehicle rocket. Fire ammo. No reload, ok. Player. Nema veze, ok, police ignored jeste uključen. Pa ste vi ovo. Uzet ćemo kalaš, lijepo. Samo! Luja. I ovako, kad putnete ovako čovjeka, on je se odmah zapali. I javu. To se, ja mislim, tiče i za drvo. A ne, vi kad pucate, ono se kao zapaljuje. Zapali se auto. Niko neće proći pored mene, neubijen. O, pa i ovo je zapaljeno. A mogu li koga sad ubiti da ne bude zapaljeno? Znači moram baš ukrasti auto. Ne smijemo s njega pucati, to je problem. Ok. Wow. Vi. Umrte. O ne, mič se. A šta vi bježite? Joj, šta ti bježiš? Bićeš zapaljen. I ti. Koja vam je svrha da bježite? Ja vam ne mogu ući. A taj. Umrte. To. Čuo se shooting, Michael. Super. Evo. Ovo auto će mi trebati. Pošto sam vidio nešto uključio rakete na auto. I ništa ne mogu ovo auto. Umrite. Umri. Vidiš zasluži živt. Ništa. Ok. Pa ja mogu preko moda stvariti auto. Vehicle. Car spawner. Bus. Neću bus. Neću ni to. Ovo je možda prihvatljivo, ali... To... Aha, moram ući u auto. Paint random.
smije da mi priđe. Ja sad u autu. Ovdje je narod. Ovdje je narod. Ovo sam morao pogasiti. Ali nije mi palo na pamet. Dobro. Dosta ih je umrijelo. Ali ću dosta i sad. Umri, mrtav. Mrtvi. Ne, eksplodirat će ovo sve. Ne. Opa. Ovo da. Kraj. Neću još da mu se približim, to će ovo eksplodirat. Dobro. Ok. I za veliki kraj idemo se zaletit negdje. Idemo prvo gore, zalećemo se prema dole i skočiti za auto. Evo. Ovdje. Ok. Idemo. Leti. No. Let's go. Opa. Ja. Opa. Opala. Pum. Ja, nisam fino. Moramo se lijepo zaletit. I biti blizu bolnice. I sad. Oda. I to je bilo to što se tiče ovoga videa. Vidimo sutra. Ćao.